Nami sa NU Central. Ano yung NU Central? Ari sa di mo stop is Ujuti mi. Doon naman diri ang among office. Ay, Tagalog daw kunuhan, oy. Tagalog daw na to. Uy! Ito nga. Ayaw ko nga. Sige, Tagalog na natin ha. Punta kami ng saan tayo, Han? Sa Bukit Bintang for dinner. Hindi pa kasi kami kumain. So from NU Central, sakay tayo ng monorail. Namong gamiton na ta, kita ni. Itong ang old na car kay, di na siya mugana. So ito na lang yung gagamitin namin. Hindi siya nag-focus, diba? Nag-focus. Hindi, ayaw. Okay. Doon yung way pa office. Doon. Doon pala. Yan. Dito ka, pwede ka magpa-top up dito. Like, lalagyan mo siya kung wala kang RFID. Ano to? Hindi siya mag-focusan. Okay. Ayun eh. Basta. Yun. Okay. Sige na nga. Ito, waiting area. Monorail is every 12 minutes. Mag-watch kami niyan bukas ay. Ay ba? Dito yan. Tapos na pala kami dyan. Yung ano na lang. Ayun na siya! Kaya katong upload atong last time kay raman to, di ba? Kani murag lang man to. Nanagita dito ba? Dig na ganahan nga mo anhe. Kunya kuan from NU. Bukit Bintang. Ano rin sila dito? Oh. Siya concert. Durian ini. Aber ist alles sauber, gell? Mau.
burger. Seafood fried rice. 701. This one. 236. Kani. Salt and pepper squid. Sa timuhan? Sa timuha, pakita gani ko. Chicken. Thank you. What was 354 han? Itong 354 is 354 is sesame honey spicy chicken curry. Change menu. Init kita sulod. Kami pa inaabot so far. Busog na. Aftermath. The gusto ko yung durian din eh. Takoyaki. Takoyaki. Nahan kan? Oh, pinakugbuan. Ay, lamig yan. Sticky. Mango sticky rice ba? Para later. Para onya. Ako man. Kani, di gini ma, di juga kadianihan. Di juga kadiani. Puhon na. Harga na oh. Saan tawag nila? Ari mitig palitan, pero kusog mas JR. Ano mo yung palitan? Mani naman. Mani na? Parang nagigan din siya ng mani. Ayun sa ni, Thai dessert daw. Thai dessert. Let's check. Yeah. Sini tapos semua boleh? Boleh. Boleh lah, ikut apa? So, di job done.
There you go. That's it. Wow. Wow. Oh, teka. Ano? Balik, balik, balik. Steamboat. Yan na, mga tanata. Yung lakaw-lakaw, rabi tao may kibusok kay mi ba? Oh, nalagi naga tali. Ah, naga. QR? Or cash only? Yeah. 15, 100. Can we pay QR? Speak English ka ka. No cash. Kasi Do you pay QR? Like Maybank? No bank. Just cash? What is that? Touch and go. Do you have touch and go? Okay. This one. How much, please? 10 ringgit. Datang dari lembah sini, kemauan menanti dari lubuk tanpa kesal.